John 10:1 Mashi maifu. Jesus sipsipin washilin dari ma indingaria. 1. Jesus mashilas nga ormu bara. Omedinga kirin amu 72. Hirnyanta ma oto o sipsip linda mishi orok li layua pek agayanga klayinda ambulir. Men inyik tarlokoho layinda lir. Hako sip-sip masyama oto akayanga kop layindari. Or laywa wolo akayangan washilinda ma oton akayangan or sutla shuwak layindaria. Or layi nor ushawak sip-sip onto mandarjinya orin misindalir. Hilihin namtarbak or ushaha or halashuwak hikriyok layindalir. Hikriyok li layuwak or maifuk iwa sip-sip ori ondon mandarjinya orin anggop lim misindo osik orin diaha indalir. Hako ma or li heyenta ambu oto or rawa wolo bek orin tianta ambulir. Peremushuwak lir bek mandarjinya ori kas misinda ambulir. Jesus mashi oson sawhe makop or saverisir. Hako ma pek mashi oson or barin yariri ambulir.